Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai warga NU perjuangan, jangan menjadi warga yang membingungkan. Para ulama yang memberi bimbingan, pegang teguhlah, jangan main-mainan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. NU hito perjuangan, jangan menjadi hitoh yang membingungkan. Umat kasihan jangan dibingungkan. Ikut ulama jangan uang-uangan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ingin uang kerja yang baik sungguhan, jangan sampai menjual perjuangan. Ulama lah yang kenal keperjuangan, zahir batin tak lepas dengan sambungan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi orang sing ngecida ka ulama, malaikat sing ireng menyemak. Orang sing
naungi polang ben doa kaju bencukok tasik noro doa Malaikat hadir nang kumpulan ulama barokah turun pengajian ulama. Malaikat hadir nang kumpulan ulama barokah turun pengajian ulama. Rahmat turun kumpulan ulama cek sampai ragu mang-mang enga sallallahu ala Muhammad sallallahu kumpulan agung membada ulama seteti perhatian ahli sama. Kumpulan agung membada ulama seteti perhatian ahli sama. Rohani rohani pastati aga ate kelap rahmat Allah sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Muhammad
الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Seeka sokali nirae ummata seeka sokali atu syafaata seeka sokali nirae ummata seeka sokali atu syafaata. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Seeka sokali tati contona ummata seeka sokali paling kaku samanusa seeka sokali tati contona ummata seeka sokali tati imam manusa. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamu alaik zainal anbiya assalamu alaik atqal azkiya assalamu alaik zainal anbiya assalamu alaik azkal azkiya assalamu alaik asana tatib rasa zainal anbiya assalamu alaik azkal azkiya. لحتك وكيل على أحمد خير ما ركبنا جئيب هذه السورة بسم الحبيب
فهذا شكر أطاف الركائب صلاة الله ما لقد وكيل على أحمد خير ما ركبنا جميل هذا بسرى بسم الهفائي فهذا شكر أطاف صلوات كأنك يا رسول
يا إمام المؤمنين ومغمسائلين يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولا يصفى ولا ينفى ولا يصفى ولا ينفى يوم القيامة إلا محمد يوم القيامة إلا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فتفى بدر التمام مثل حسني ما رأينا في العراقين والشام في العراقين والشام يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام وتنامى قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد paling sempurna orang mukminin keimanannya yang paling baik akhlaknya itulah sabda Nabi itulah sabda Nabi ya Habibi ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad bukanlah golongan kami orang yang tak peduli dengan urusan orang muslimin itulah sabda Nabi ya Habibi ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik itulah sabda Nabi ya Habibi ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad Rabbi
يا سلام على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على
kita